andi o baga ay ko mi explica non ɗon o arta e ɗum baga ko wiwata Fouta Diallo har ko fulɓe immiri yalti e Fouta Diallo wonti e leñol ɗar ɗum estimation nombre maɓɓe on ko famille seeɗaji ni eggi e nder Fouta na fiɗe man ko jamaji c'est à dire que population ji dongal yalti e Fouta non ko famille woy seeɗa no wawa hande koko watta ɗo je sais pas ko ɓe fulɓe yaltoɓe hande nder Fouta ɗo yaa jooɗo Côte d'Ivoire ina fiɗema hari ko leñol yalti ay wano ɓe fulɓe jooɗi ɓe ɗo hande Côte d'Ivoire acci ɗo dans 50 ans a tawayno ɓe wayi ɗon e fulɓe Guinée ɓen hara fuɗɗike dutodirde parce que ɓe développe façon de parler maɓɓe ɓe développe systéme maɓɓe ha kono o baga ɗum ko noon mi yaltitiri baga en temenen en e landuman en kisi en ɓen fof har kamɓe fulɓe ɓen ko leñol wi gooti ndi woni e nder Fouta hari ala leñol inugol baga kisi non hari ko leñol gotol ngol ko woni fiyon ɗum hande ɗum windaga defte ko passé si ɓe landanoma ɓen naɓa ko ara ko windoɓe ngari en fait tan colonisation si ɓe ari ɓe landike ɓe ko on honto yirɗon enen ko menne ko Fouta Diallo mewi joni noon ɓe winda bagaɓe ko nder Fouta Diallo ɓe winda bagaɓe hara tawa e nder Fouta kono ɓen bagaɓe ndennan enen ko Fouta Diallo ko mamajo maɓɓe on iri Fouta Diallo mais on mamajo maɓɓe wiyata ko wirta Fouta Diallo hari o mara hinde baga c'est ça que tu dois comprendre c'est à dire ko suudagol ngol joni ɓeyde no o sérére o no liyon ɗo livre on étude scientifique ɓe ɓen tigi anthropologue ɓe ɓen ɓenni non sérére on na anthropologue jo sama kalajo ko debbo ɓurɗo nantude inde fayde anthropologue africaniste ɓen o sérére ɓen ko trivi fulɓe lawlayo ko haala pular lawlayo ɓe wolta awa baga kisi temenen naalu landuman ɗum fof ko non wayi emen ko ɗum sa yehi ka landuman ɓe oynugol sa kamisa ɗum a yiita e ɗum ka maɓɓe to moƴƴi sifaɗen inde par ce que har ko leñol wi gooti ɗin koye maɓɓe ɓuri ɗuɗude ɓe jogi ɗum no moƴƴa kam ɗum et puis ko ɗum waɗi so wano ɓe landuman ɓe naaluɓe har koye ɗe lamateri Fouta Diallo ɓe fof ɓe woni par ce que har ko leñol wi gooti yi en fait ndarugo sa jangi tan étude coloniale Dina Salifou en e laaminoɓe baga ɓe laaminoɓe en tout cas laaminoɓe landumanɓe ɓen par ce que baga ɓen affaire maɓɓe on ɓuuri jiiɗitade kono laaminoɓe landumanɓe ɓen laaminoɓe naaluɓe ɓen hari décision ji maɓɓe ɗin fof harayno yaadi e décision Fouta Diallo o ko ɗon ɓe ƴettayno décision ji maɓɓe ɓe ƴettayno feere maɓɓe par ce que har koye laamateeri wi gooti gi wona donc ɓen e fulɓe ɓen e ko wonte ɗo fulɓe law hari koye leñol gotol ngol en vrai ɓen ɓe yaltali en tant que leñol ɓe yalti ko en tant que fulɓe ɓe yalti ɓe wonti leñol ngol sabu ɓe serindike par ce que komin ñon ɗo kon hay yonali hay 70 ans hari goɗɗo no wawi hunde ɗo ɓawo fellon kon wona ɗon fayda hara fiyo musidɗo ma arrande visite wima on fof har debbo no wawi jombe ayeno debbo haadere maɗa ay debbo serjo ma hino jomba nokkugo hara giba ñande o jomba a tappa 20 ans o yiidani et pourtant hara ko nder Fouta jo woni par ce que har law yimɓe ɓe woɗɗodira are oto ala donc si goɗɗo yehi serindike jooɗike ɗon e pita e nder burure mum moye tappude ɗon hay tantiraɓe ɓen harayno andi wuyime ɗe marsiɓe ɓawo ɗe booɓe to kono haray goto meeɗa yahude donc no ɓoyirta noon ɓeɗon en kadi développe façon no woɗirta ya suuto wonta mindset go quoi kono